And now you're going to die. Now you're going to die. Takže vítajte u tohto videa, toto video je z GTA San Andreas a to už je tretí diel, áno, to už je tretí diel. Takže môžete sa vrhnúť do toho, nejakú polhodinku to mať, myslím, že bude. Nines and Axe, tak to netuším. Give me 15, motherfucker! I'll write it down in a second. I ain't gonna pencil whip you, fat sucker. Let me play first. Hey, what's up? What's up, man? Who winning? Who you think, huh? Me? That does it. That's game null and void, motherfuckers. So, what kind of guns we working with now? One time came through, raided the spot. We ain't got shit now. Well, what you gonna do if the ballers roll through? Throw shoes at him? Say, what happened to Emmett? Emmett? Shit, gangs these days got Max, AKs, and all kind of stuff. Emmett, on the other hand, ain't got shit. Well, until we get that plug, we gotta deal with a cat that always been there for us. Emmett, Seville Boulevard families. We ain't too close these days, but nonetheless, I'll take you to see him. Get ourselves strapped up. Come on, man. Nigga, shake him up again. Takže ide na to. Chcel som vám povedať, že chcem si teraz objednať Avermediu. Pozriem sa potom na nejaké videá, jak si ju nastaviť, aby mi to išlo v pohode. A budem cez ňu natáčať, lebo to sú nejakých 76 €. A budú kvalitnejšie videá, ale strihať budem stále cez Camtasiu a budem si proste nekrekovať, to je zakázané. Budem stále trial si dávať. Počkaj, tak tu sa robíte srandu. No doprdo. Aha, to je táto misia, tak táto bude asi krátka misia. Hey! Who shot at me? What you kids want? Hey, Pops! Hey, what's happening? Aren't you Beverly Johnson's boy? That's right. Right. Say, ain't you dead? No, Emmett. The other one, Carl. I'm sorry about Beverly. That's why we're here, sir. We want to get the people who did it. Well, you come to the right place. Try anything you like, boy. Man, look at this old shit. Die, little glass ball of fool! Sorry about that. Takže... Oh, Beverly be so proud of you, boy. Drž hubu. Ja keď vlastne... Keď ja ho namierím... No, nechám toto, no tak pozerajte sa. Shit, I'm the best there ever was. No vlastne keď na ňo namierite, tak... You want me to shoot you as well? Nič. Ale keď na ňo, tak pozerajte. Vyhne ruku, vedľa neho. Vidíte, odchádza. No jak... No, nereaguje. Yeah, that's real Grove Street style now. Teraz sa bude skotuľať. Cap your ass? And your ass? You want some too? Ice cold, baby. I knew I was the chosen one. Oh, man. Check out Special Agent Big Smoke. Počkať, ja musím prv... Počkať. Dobre. S tým sa skáče F-ko, C-čko. A teraz, keď urobím toto a toto a bum bum. Oh, you're making me so proud of you. Drž hubu. Aha. No ja som tej streľal do kolesa do tých, ale to stačí iba. Je to v pohodě. Tank, you're a killer, baby. Ice cold. But remember something. Real strength comes from within, my brother. Listen to the boy. Yeah, I guess Liberty didn't soften you none, huh? Hey, look, let's split. Hey, I'll see you around, Emmett. I'm 100% behind you, boys. But remember this. You didn't get them from me.
And remember this, Emmett is the place for guns. I've always got high-quality merchandise, and I've been proudly serving the community for over 30 years. Crazy old fool. Hey, look, you drive, man. I seen Noah Candace and this strap in the museum. Where we going? Man, I'm real tired, dude. Drop me off at my crib, baby. No, hádam, že v 4. dieli už budeme mať taký špeciálny, lebo tam sa bude skakať autom. Na to sa strašne teším. Jak to failiť budem, túto jednu misiu iba urobím. Keď to urobím prvý raz, alebo to postriam nejak proste, lebo budem mať, keď to urobím cez víkend. Teraz urobím jedno video, to bude 3. Alebo až v 5. videu to bude. Keď to bude v 5., tak tento týždeň 2 videá vyjdú. Tento. No, asi tento, alebo 3 videá. Neviem, pozrite sa ukážku. Thanks, CJ. I see you around. Later, Smoke. Speak. I thought you was representing. What? Correct me if I'm wrong, but I thought you was rolling with Grove Street again. Already told you I am. Well, I ain't seen your colors yet. No, nejaké oblečenie si ideme kúpiť a teď tu už nie cez ulicu. A ja si ten bolo zbúram. No. Tak nie, no, tak ja vás skôrem. No. Dúfam, že sa vám to s Avermidiou bude viac páčiť, lebo toto už je hrozné. Jak som sa pozeral na tie videá, iba to druhé video je dobré, lebo tam som už nejak urobil ten hlas, nejak som ho tam dal, že by to nebolo také hnusné, aby to externý hlas proste do videa by nedávalo externý hlas, ale interný hlas tej hry, ale ja som potišie, takže za to sa veľmi ospravedlňujem, ale nešlo to proste. Heads. Red rak. Oh, frajer proste. Ale nie. To je zle. A blbé je, že pomaly ide do toho. Daj si ešte jednu misiu a to ukončíme. Rusked hat, cowboy hat. Ty vole, tak toto je určite, že áno. Toto je proste cool. Toto musí byť. No. Torso je tričko, ne? Hristasher 2. Si na to pozrieme. No. Tak budeme vyzerať jak bezdomovec, no. Tak. Trackshot. Toto zoberiem. A to je asi všetko. Ja potom sa mimo videa potom nejak oblečiem, mimo videa. Nie tu, lebo ja tu budem niečo hrať. Proste si dám nejaké cheaty a tak. Poradte mi, asi mám dohrať len tak príbeh, alebo si mám dať vybehol mi teraz Skype, kto sa prihlásil, takže ja to dám tam čiernu obrazovku. Sorry. S Big Smokeom alebo Sweetom. Ja idem asi so Sweetom. Sweet proste. No. Nedá sa to tu už zapakovať. Fakt sa na to teším, no. No. Teraz sa uložíme. Teraz sa zachránime, lebo sa vie zachrániť. What up, fool? I could drive as well as CJ, man, I'm telling you. Yeah. Hey, homie, what's up? Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now you back. All it is CJ drive here, CJ drive there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man, but you can't drive for shit.
Thanks, man. Nah. Say what you really mean. You such a good gunman, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's cracking. Hey, you know something? You right. Yeah, CJ, you can drive, homie. He's tripping. To netuším. Nie. To si mi chce niekto čo myslí. Where we going, homie? Prosím. Rolling Heights Ballers Country. Do us a little drive-by, huh? You know something, matter of fact, you are chauffeur for this little gig. Come on. G, thanks, G. Just don't drive like no fool. Či? Neviem, netuším. A poradte mi, či si mám kúpiť tú Avermidiu, alebo nie. Ale či sú také dobré videá, ale vlastne to aj... Aha, nejde tu o tomto týka. Nie, prosím! You dog ready? Yeah, for sure, I'm ready. Tak toto bude viac než polhodinové We'll video. take care of the shooting. Listen to the man, fool, and try not to park us up a tree or something. Yeah, if the car stops, we dead meat. Speed up a Aha, little tak bit. nie, tak to potom... To nebude. Ja to robím takto, inak takto zrazím. Let's roll. We iced him, Stavím. CJ. Let's A get down môžem some more. narážať, lebo to sa potom... Viem, to skočí, že? Move it, Aspoň CJ. takto zrazím. That was way too easy. Let's go blast on some more baller food. Bratie zbraň neberem, potom si ho kúpim, lebo príjmo misiu a bude zle. Speed up a little. We tripping. What you waiting for, CJ? Find us some more ballers so we can count. Budem tešiť, nie? Áno. Bude ich vidno. Tak pekne krásne. Roll. Smash on the car. Smash. What the fuck? Yes, to je mega. Aha, prestriekať sa, tak to tak by som nechcel, aby mi zničili auto. A celkom dobre táto misia dopadla. One time, CJ. Či tak toto bude krátke, hej. Aha, tak to asi budú drifty, keď viem driftovať. Rolls on my case, CJ. Budem vydávať každý deň videá, ale či to bude práve z tejto série, alebo z multiplayerovej, ktorú som ešte ani nezačal. A keď si chcete pozrieť moje zatiaľ videá, tak si ich môžete pozrieť na Wideleys a tam to máte. Man, you gotta ease up some. Trošku som si zničil autičko a to mne vadí. Podľa mňa. No. Yeah, Grove is back, Bis, man. Grove no is radšej back. budem robiť reklamu, lebo je poviete, že je full reklama. Aha, to keď skončíme toto, tak nie do tej posilovne, tam ma to mega bude baviť. Takže dneska si dáme do tej 20 minútovky. A ešte Big Smoke obrazí na 20-25 minút. You're down with the Grove and the ballers know it. So watch yourself from now on, CJ. Yeah, for sure. You know that. I'll see y'all later. Here, take this. Go get yourself some beers. Už nie? Tak dobre. 500 vole, 500 mega. My poďme trošku pocvičiť. Čiže tu žiadne strihy nebudem robiť. Tak to je mega. Iba tam vtedy, čo... Proste... Čo nám tam vybehlo. A to niekde pri tom tričku nájdeme. Bereme si bicykel alebo niečo iné. Ale bereme si naše veľmi dobré auto z druhej alebo tretej misie. A to som urobil strih. Nie, tretie misie. Presne, tretia misia. A má to celkom dobré hodnotenie. Ale to som fakt nechcel. To on mi tam vbehol. Tak im utečieme. Tu nebudem radšej toto
spoilovať. Ja strašne tak rýchlo, no tak proste chcem spoilovať, ale... Continuous jams. And what do we mean by that? Say why we stirring up trouble. Trouble is Forthright MC's middle name. It's Master Ace. To plne strieľa. Tejto by som nechcel dať. Tak už máme nejaké s nimi tie blbosti proste, čo sa pobili, detské bitky, headshoty a také. Takže ani nezmysne auto, aj keď no to okolo nás je kopec ďalších. Jak tam buk bol vzadu. Ešte za ním nemôžem ísť, takže musím dať toto a dám tam ten level 2. Ale... tak ide aj dviačinky. Daj si tam 50 lebs, či to? Čo? Space. Spaceship, space, nie. Či LTB, aha. A, no poď. Tu sa mi to darilo. Keď som bol menší, tak som to hral na mojho uja počítači, tam boli strašné lagy. A fakt je mega strašné, ale dalo sa to, aspoň že som to dohral, na jeho počítači som dohral GTA San Andreas. No. No poď. Počujete klavesnicu, tak budem robiť potichšie. Takže som späť a... Čakaj, space a to tam... Áno, tak si daj... Toto prejdeme. Tak vidíte, bol strih, lebo mi tu zase niekto vliezol. Ja nechápam, keď natáčam, tak mi tu nikto no tak mi tu lezie milión ľudí a keď nenatáčam, tak mi tu nepríde nikto. Nie milión ľudí, a miliónkrát, no. Aj keď sú tie činky zlaté. Dobre. Tomorrow. Pri neskôr, alebo tak nejak. Môžem sa s ním byť? Yo, you wanna learn some new moves? Don't make me mad. Man, you're an embarrassment. Get yourself some muscles first. Tak to som nepochopil. Back tomorrow. Tak. Oni mi zobrali auto. No. Tak. Zoberiem si toto auto, to si dám do garáže, lebo toto sa mi celkom páči. No a... tu by som to asi za chvíľu ukončil. Ja si to asi len uložím. A pri uložení nastrikám ten spray, nechci, lebo to mám asi najradšej. A... počujete, jak mi tu beží pes? Ani chytiť ho nemôžem. To nevadí. Takže hlavne si stiahnuť nejakú čiernu obrazovku, aby som to tam mohol dať. Derbiby. To nie je sa hore.
Poďme si po ten spray. Ja ho mám síce. Alebo počkaj, koľko nám dali? No, v pohode. Takže, tu sa môžeme rozlúčiť. Tak, lúči sa s vami Terry a čus.